Nuus vanaand, 'n Britse burger wat op 'n passasiersskip was, word in die Johannesburgse hospitaal behandel vir die Hanta-virus. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding plaas die studentehulporganisasie NSFAS onder administrasie. En nog groter kopsorge wag vanaf Woensdag vir motoriste by brandstofpompe. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. 3 mense, waaronder 'n Nederlandse egpaar en 'n Duitse burger, is dood nadat hulle die Hanta-virus op 'n internasionale passasiersskip opgedoen het. 'n Britse burger word in die intensiewe sorgeenheid van 'n Johannesburgse hospitaal in Suid-Afrika behandel. Die skip was onderweg van Argentinië na die Kanariese eilande via Kaapverde. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, sê stappe word geneem om enige verspreiding van die Hanta-virus te beperk. Die departement sê slegs 2 passasiers met die virus het Suid-Afrika binnengekom. Ongelukkig het die een gesterf nadat sy by 'n gesondheidsfasiliteit in Kempton Park opgeneem is. Die skip met sowat 150 passasiers aan boord het 3 weke gelede uit Argentinië vertrek en lê tans aan die buitewyke van 'n Kaapverdiese hawe. Volgens Motsoaledi het verskeie persone siek geword met respiratoriese simptome, terwyl die skip in Suid-Afrikaanse waters gevaar het. Die Hanta-virus word deur besmette knaagdiere versprei. Motsoaledi het die publiek verseker dat daar geen rede vir paniek is nie en dat die situasie gemonitor word. The symptoms are flu-like symptoms. The person gets headache, general body pains, sometimes abdominal pains, even vomiting. That's how the symptoms start. From there, depending on what strain infected you, it can move over to what we call Hunter's pulmonary syndrome, like these patients where it's a respiratory problem, or it can move to what is called hemorrhagic renal syndrome, where you start having bleeding problems and also you develop renal failure. So these ones have got Hunter's pulmonary syndrome, and but when it starts like ordinary flu, like as I'm saying, ordinary flu symptoms. But this is a virus. Remember, viruses don't usually have no treatment. It's just management. We just try to manage them. Intussen is planne onderweg om die sowat 150 persone aan boord van die luukse passasiersskip te ontruim. Daar is meestal Britse, Amerikaanse en Spaanse passasiers aan boord. Maar die Duitse regering het bevestig dat een van die persone wat gesterf het, 'n Duitse burger was. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die risiko vir die groter publiek is minimaal. Boetie Manamela se aankondiging volg nadat die Portefeuljekomitee vir Hoër Onderwys vroeër vandag aangekondig het dat die minister voor die komitee moet verskyn om die krisis in die raad te verduidelik. Die waarnemende NSFAS-voorsitter, Dr. Mugwena Maluleke en raadslid Karabo Mohale het verlede week bedank. Maluleke was net 5 maande in die pos nadat hy by die vorige voorsitter oorgeneem het. 7 raadslede het sedert Julie 2025 bedank. Die komitee eis antwoorde van die NSFAS bestuur met die entiteit wat van een krisis na 'n ander strompel. Die komitee sê die onstabiele leierskapssituasie mag nie die uitbetalings van onderrig en behuisingstoelaas beïnvloed nie. And can't rule out us calling the resigned members to come back and let us know what is the problem, because if we can't get that, get to the bottom of what is the real problem, we'll move from changing phases at NSFAS, but the problem will persist because we don't diagnose the problem, but we'll be treating the symptoms. And that is what I don't want us to concentrate on dealing with the symptoms. You'll know, the AG has indicated that there is potential ghost students at NSFAS that the system has now found of 8,000 plus students who we are paying but they are deceased. Those are in billions of rand. Die komitee wil groter stabiliteit sien in die uitvoerende bestuur met permanente aanstellings in sleutelposisies. Even more concerning is the apparent breakdown in the relationship between the minister and the board, raising serious questions about accountability, due process and institutional independence. Quite disappointing
that again we are now at limbo as South Africans, and young people do not know their fate in terms of getting their monies on time, getting their allowances on time, and the stability in its entirety in that current entity. When financial experts and chairpersons walks away from a 50 billion rand entity, citing toxic environments or institutional challenges, we cannot simply look the other way. Die komiteelede sê Nesfas is steeds in krisis en 'n dringende en geloofwaardige regrykplan is nodig. Minister Manamela het ook die nasionale studentebefondsingsskema onder administrasie geplaas en professor Hlengani Matebula as administrateur aangestel. Manamela het gemaan dat die probleme by die entiteit verrykende gevolge het vir universiteite, studente, huishoudings en gemeenskappe. The real question became this: was NSFAS as an institution functioning effectively, sustainably and credibly in the interests of students and the country? That is the question government had to answer. Following the resignation of the interim chairperson and the deputy chairperson, the governance situation deteriorated further. At that stage, I initiated a formal process in terms of Section 17A of the NSFAS Act. Each remaining board member was written to individually and afforded an opportunity to make representations regarding the governance position of the institution. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het weens tegniese probleme besluit om getuie G agter geslote deure te laat getuig. Getuie G is 'n lid van misdaadintelligensie. Hy het egter geweier om dele van sy beëdigde verklaring hardop te lees uit vrees dat sy stem dalk herken sou word. Hy sou onder meer getuig oor Brown Mogotsi se beweringe oor die vermeende misdaadsyndikaatlid Vusimusi Cat Matlala. Volgens Mogotsi het Matlala met misdaadintelligensie saamgewerk in die rol van 'n sogenaamde tussenganger agent. Dit is nog onduidelik hoe die kommissie openbare belang by die getuienis in ag gaan neem met die getuienis wat algeheel in kamera plaasvind. How does the commission then convey the testimony or a summary of the testimony or give the public a sense of what the testimony was? That question remains, and we must also keep in mind that the Commission's terms of reference, notwithstanding our commitment to transparency, does allow for full in-camera hearings completely out of the public domain. Die ANC se nasionale werkkomitee en die ANC-president Cyril Ramaphosa het tydens 'n oorsigsbesoek aan die Nelson Mandela Bay Metro die onderhoud van verouderde infrastruktuur uitgelig as 'n gebied waarop die metro dienslewering kan verbeter. Behuisingsprojekte, kragpale en watersuiweringsaanlegte is onder meer besoek. Na Ramaphosa se vorige besoek het hy beklemtoon dat die stad skoon moet wees. Tydens die besoek het hy dit weer uitgelig. We want our people to live in cities that are clean, where there's no rubbish all over. Our people are neat people themselves, and therefore they deserve to live in a very well-run city from an administrative point of view, political point of view, and organizational point of view. Die ANC-voorsitter Gwedi Mantashe het die metro aangemoedig om onderhoud te doen voordat dit in 'n krisis ontaard. The aging infrastructure is not a crisis, it's lack of action that converted into a crisis. That they repaired these towers in 14 days, 15 days on two parts of the project is quite commendable. Die ANC se werkkomitee sal tot en met November verskeie oorsigbesoeke aan metro's, stede en dorpe doen. Ons gaan net hierna voort met die bulletin, sien jou nou. Ontleeders waarsku dat die skerp stygings in brandstofpryse nog meer druk sal plaas op verbruikers wat reeds sukkel om kop bo water te hou. Kleinhandelpryse vir 93 en 95 oktaan petrol in die binneland sal in Mei onderskeidelik tot R26,52 en R26,63 per liter styg.
Die grootste skok is vir dieselverbruikers wat nou tussen R32.09 en R32.30 per liter sal moet betaal, afhangend van die oktaan. Die jongste stygings in brandstofpryse tree môre aand om middernag in werking. Arm huishoudings is ook nie gespaar nie. Parafin styg tot R28.43 per liter, terwyl gas R41.12 per kilogram sal kos. Sommige ekonome meen dat, hoewel die regering probeer om die impak op verbruikers te beperk, het hy nie beheer oor markinvloede nie. As we know that they are trading in a free market, just like the rent itself, it's a floating exchange rate. We don't have much of a control when it comes to that, as well when it comes to the oil prices, and we happen to be a net importer. Ander meen die verhoging in brandstofpryse sal 'n negatiewe impak op inflasie hê. Expect headline inflation to peak at around 5% during the second quarter before it starts to ease gradually during the second half of this year. So on average, we expect inflation to average 4% for 2026. Khoza sê die Reserwebank sal na verwagting rentekoerse onveranderd hou in Mei, terwyl ontwikkelinge in markte dopgehou word. As inflasieverwagtings begin styg, kan die bank egter gedwing word om rentekoerse in Julie opwaarts aan te pas. Wes-Kaapse rampbestuursbeamptes doen 'n beroep op inwoners om hulle huise te beveilig met nog 'n koue front wat oor die provinsie beweeg. Dit volg op 'n naweek van gure weer wat reeds groot ongerief reg oor Kaapstad veroorsaak het. Die provinsiale verkeersdienste maan motoriste om uiters versigtig te wees op die nat paaie met die nat weer wat eers teen Vrydag sal opklaar. The winter is only beginning, so I guess it's going to get worse. So, yes, there are leaks in our ceilings that we just notice now because it's only starting to rain now. Yeah, the weather we Cape Town is like that every time June, this month, till to June. And I think the floods and the squatter came and people get no houses. Inwoners sê hulle sukkel om warm te bly te midde van stygende parafienpryse. This is how we warm our houses with paraffin. We can't even afford it. That's the main issue. Inwoners meen die regering behoort beter te beplan vir hierdie jaarlikse weerpatrone. I so wish the government can set aside a budget for the squatter camp people because every year they're experiencing the same thing. In Tabong en Welkom in die Vrystaat doen ontheemde inwoners van 2 informele nedersettings ook 'n dringende beroep op die Matjabeng plaaslike munisipaliteit om hulle na 'n veiliger gebied te skuif. Gesinne wat geraak word by 'n sportsentrum gehuisves nadat hulle noodgedwonge hulle huise moes verlaat na swaar reën wat kitsvloede veroorsaak het. Tydens die bekendstelling van die Afrika Reis Indaba wat volgende week in Durban aangebied word, het die minister van Toerisme Patricia de Lille Suid-Afrikaners aangemoedig om reisigers vanuit die vasteland te verwelkom. De Lille se pleidooi volg na verhoogde spanning in die land rondom onwettige immigrante. Tientalle teen immigrante betogings het die afgelope paar weke plaasgevind. Toerisme kan 'n magtige ekonomiese dryfveer wees wat selfs beleggings in van die land se kleinste nedersettings kan bevorder. Die tema van vanjaar se Indaba is Afrika sonder perke en die uitbreiding van die vastelandse toerisme-ekonomie. I just appeal to South Africans, to our other African brothers and sisters, let's be tolerant of one another. The African continent has joined us here in Durban for the past 30 years. And the value of them coming out here is to showcase the beauty of the continent and the people of the continent. Meer as 1000 uitstallers van meer as 20 Afrika lande is by die Indaba betrokke. De Lille sê Suid-Afrika sal nie net sy pragt tydens die Indaba tentoonstel nie, maar ook poog om ekonomies volhoubare geleenthede op die vasteland te skep. The purpose of the Africa Travel Indaba is to put the continent on the world map and try and get more tourists and travelers to come to the continent and of course showcase what we've got to offer in the continent. So it's a great way to celebrate Africa Month. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die hoofrede by die Indaba lewer wat van 11 tot 14 Mei plaasvind.
Die hofsaak van 4 groot regsfirmas teen die regering oor nuwe swart ekonomiese bemagtigingsmaatreëls gaan môre in die Noord-Gautengse Hooggeregshof voort. Die nuwe regulasies ondervang vrywillige transformasie in regsberoepe met verpligte rasteikens. Solidariteit, Denise Reitz, Weber Wenzel, Workmans en Bowmans staan die wet teen. Die nuwe maatreëls word teikens gestel vir swart besit en bestuur van regsfirmas, asook vaardigheidsontwikkeling. Groot regsfirmas sal binne 5 jaar na verwagting 50% swart besit hê met 50% swart bestuur. Werk vir die staat en tendervoorkeurstatus word ook geraak. Die Swart Akte Besorgersvereniging sê ongelykheid in regsberoepe duur voort met swart regspraktisyns wat steeds op die buiterand is. These large white firms benefited from apartheid. They got as big and as wealthy and as powerful as they are because of the unearned privileges that they enjoyed under apartheid. And we can only presume that by opposing the code, that what the firms are attempting to do is to seek to maintain and reinforce the structural and economic apartheid that was created in those years, and to continue to monopolize lucrative legal work, whilst most black lawyers and advocates are forced to the margins of the profession. Solidariteit se regsnetwerk sê die nuwe maatreëls verteenwoordig 'n gevaarlike ingryping in die beroep wat kliënte se vryheid van keuse aftakel. Solidariteit voer verder aan dat die kodes ongrondwetlik is en verskeie fundamentele regte skend, insluitende die reg op gelykheid, vryheid van beroep en billike arbeidspraktyke. Hierdie saak gaan nie net oor regulasies nie. Dit gaan oor die toekoms van die regsberoep en of dit 'n ruimte sal bly waar meriete, onafhanklikheid en regverdigheid voorop staan. Solidariteit en die gegewe regsfirmas versoek dat die hof die maatreëls onwettig, irrasioneel en ongrondwetlik verklaar. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag. En is dan al vir vanaand, ons groet tot môre aand. Mooi bly tot dan. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, hartlik welkom. Vandag is 60% kans vir reën in dele van Noordwes, Noord-Kaap, Vrystaat en dan ook in die Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n 60 tot 80% kans vir reën wat dan verwag word langs die Weskus. Vanmôre reën duur steeds voort, 'n 80% kans vir reën in die oostelike dele en dan ook in die sentrale gedeeltes van die land. Vir vandag is daar 'n geel vlak waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in dele van Noordwes, Noord-Kaap, Vrystaat en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre oranje vlak waarskuwing is uitgereik langs die Ooskus en dan ook in dele langs die kus van KwaZulu-Natal. Dan is daar 'n waarskuwing vir ewige donderbuie wat dan verwag word in die oostelike dele en dan ook 'n waarskuwing vir sneeuneerslag wat dan verwag word in die Karoo. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Pretoria 11:21, Johannesburg 11:18 en dan Vereniging 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 19. In Limpopo, in se volgende provinsie, Polokwane 15:26, Mokopane 17:28 en Tabazimbi het dan 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 28. Mpumalanga, Skukuza 22:35, Secunda minimum van 10 en dan Standerton 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 26. KwaZulu-Natal, Ulundi 17:26, Richards Bay 21:28 en dan Port Shepstone 'n minimum van 20 en 'n maksimum van 24. Oos-Kaap, Kumane 8:15, Willowmore 6:13 en dan KwaNodjoli het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 13. Wes-Kaap, Kaapstad 11:16, Glen William en dan Oudtshoorn het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 15. Noord-Kaap,
Appington 7-14, Carnarvon 9-14 en dan Kimberley en De Aar het dan albei 'n maksimum van 17. Vrystaat, wat ons tweede laaste provinsie is, verspreide buie en donderbuie, Welkom 13-20, Bloemfontein 11-20 en dan Wepener 'n minimum van 11. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 15-20 en dan Ottosdal het dan 'n maksimum van 21. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.